Ebi biganiro Gladys Namubiru, Managing Director wa Mwetu Uganda Limited, kampani ya Irwimpatane okumbeka mizo ku rw'umurahanga rwa Ikamero ku gato mu nshozi za Kisoro hamwe neza rubanda ombicwe kanka Karengeri, Iremera, Nyamiyaga, Katerteri n'endijo myanye jetorire. Butunatukira mu December at least bana ba Iremera one bajja kuba balina amazi. Kuba pipe zona weziri n'aba pump batandise zo manufacturing. Kubanga main contractor yenyini ya manufacturing pipe ni pump era yagenda tekaho ni solar panels. Gladys nagira ngo kizibe kibine no kugira ngo imyanya y'ibashemerere kora bya mensheke harimo imisiri y'abatura kandi n'ensho zitire munonga ekero kubategana so kusya yebi bakuza koreso mu rumogu. The only challenge I faced was acquisition of land. You find that I didn't have land in Irumera too. Where we didn't have land for the pump station, we didn't have land for the reservoir, and also at the second pump station there were some challenges. Omnyishengero wa Bukimbero County Edi Kwizera Bagahungu nagira ngo batungire dola ziri kwingana miliyoni 1.5 eziri kwingana na biliyoni mukago mu sente za Uganda ezibeho ziri ku rugo mu banka ya Exim muri India. Harimo agombora mushanga uri magombora gose Nyarutembe harimo some water scheme kuri ngo harimo water scheme kubuguri harimo water scheme na Nyundo harimo water scheme amagombora gari gasigata afite amazi na amagombora abiri iyi town kanso ya Nyanamo ni gombora ya Nyakarembe ya Bukimbi. Kwizera shabira abaturu kurinda genshekeza mizi menyesha abantu bose aho pipe zigiye kunyura ko bagomba kuzirebera kwa pipe nizabo. Godfrey Muhimbise chairperson wa Nyanamo water scheme ashabira abatura ngo betegure kutunga mizo mbwire butaru bwa hare zitwatura rugamuntu tukashuma kajaji kuza kushumayo itezira iki 4 kilometers so umwana kuza kwakira ya mizi na maresha hina 5 mu muhanda. Abaturage basimira government abo kubatekatekaho kubahereza mizi marungi. Jewe ndi kwishimiraniza amazi ko batuzaniye muri Bukimbiri yana mu Kanzu bari kuva Kajaji twatujaga Kajaji twirirwa twikoreye igirikani tukarara tutariye tutanabye waje guteka ukaronda amazi gakure. Nyewe canje no kusima abo kuba Bukimbiri Kakariyona bisize buciye kijyamizi umwebembuzi we narazaho araraganisa mezi gatarareba se canje munonga no kusima onarebo Kwizera abo kugira ngo akatamama ni mingi kugira ngo agamizi bwije kandi ari cyo kinte kitwatwe turagushaba munonga uwijaga we naturamushaba mizi gashakwa keta tuzarirwe.